Ya. Sasa ngapi le ina mengimazi impela ushona ngapi khona lokudda kulama kusashona first chapter eyaxhaphazana le ndoda ayingizwile kuthiwa khona nomunye oxhaphaza abantu abadala esisazothi imbhehla nawe uyingozi hayi xa sisaze ngicela impela hey makhadi ya ngeke story zawathi singo ngicela ngithathe indoda zishanga wa le story ngicela ngithathe manje ngizongalo si ay ngabona mfethu simhlophe kodwa izindlela ezimhlophe ngeziningi ngeke ngibone ukuthi sisitolo sinoma ayasambenze Zwile ngale ntwana exhaphazana nayo ngala iphi intwana kunenye intwana eyafika la street lapha kuthina sihlele empuleni yazothi ke asikhamanzi ngezandla engawo angeke ngezwe kanjalo nasasisho kanje avele afika yakhipha isibhamu sase senza ke phela siphuma namagunya abantu hayi noma ithiwa iphethe isibhamu engengenza njalo ngathi ngafika asambe futhi hayi siyini nje la akumbusha ubona mngebamba hawe indaba endala le asisekho lapho ya njengamanje ngifanga nobabili sengifuna ngenze lona ukuthi ngifake inyawo lemanzini ngaphuma zimanzi ngidabula nempama aboze ngiyenzeka madoda ngifaka inyawo lemanzini zaphuma zimanzi siyaqabana awutshengisa ukuthi olapho uzophuma lungile ukhambela ngempama ya ngishawela ngempama ngizodedela into engifuna ngiyangikwenza mina lokho khona manje ukwenza alungi ngeke lumanzi lolunyanga ndoda bese lumanzi lolunyanga imali madoda cala ngithola ama-chips esitolo amangaki ama-chips awu-7 lapha nibuye fast angifuna nikwenzele manje ngoba ama-chips ngiwachitha awu-7 funa nihambe nawo niyobeka lapha kuweni nothwala kuweni nithatha amanye awugcina niyawabambisana uzosithwasa ama-chips madoda cha kodwa wena sichaphaza hayi manje uningisengisa emsakane wakho ifusi yakho phinda ngenye impala zanti yazi intwana isijwayela kabi le akufanele siba cha kumele ibambe izosenzisa into enje esibadala unayo ayasikanje kwavele nalesa sibama kusona ngisho ekusaya siyibamba yena wafana manini yena bakushaya umfana ngepapa esadlala iy'ntwana kanje nangeza lo mjika
Oh, umuntu uselenze ngoba ubuhlungu kanjena. Kathi ufuna Umuntu uselenze.